بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ود يتكبراችሁ ተከታታዮች ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ባላችሁበት ያለ ሰላምታ በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራም እጀምራለሁ ማለት ነው። አላህ ይጠብቃችሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይራን። ትላንትና مراتب القراءة የሚለውን ለቅቄ ነበር። ትላንትና ስንት መራቲቦች እንዳሉ ስንት መርተቦች እንዳሉ ተናግረን ነበር። የቁርአን አቀራር በሶስት አይነት እንደምቀራ እሱም ምንድነው? التحقيق التدوير الحذر የሚባለው ነው። እሱን አይተን ነበር ትናንትና ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል እና ሶስቱንም እንደተረዳችሁ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ተሐቂቅ ማለት ያው ማዕናውን ተደቡር እያደረጉ አህካም የቁርአን አህካምን ተጅዊድን ጠብቆ መቅራት ሲሆን ተድዊር ደግሞ بين الحذر والتحقيق بين الحذر والتحقيق ማለት ነው። መቸኮልም የለበትም በመካከለኛ የሆነ ነገር እንደዛ ነው የሚቀረው። ሐድር ማለት ደግሞ በስርዓትን ቶሎ መቅራት ነው። ቶሎ የመቅራት የቁርአን አቀራር ነው ሐድር ማለት። እሱን ተናግረን ነበር። ዛሬ ደግሞ የምናየው استعاذና بسملة ነው የምናየው ዛሬ። الاستعاذة والبسملة استعاذة ምንድነው? بسملة ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። اولا الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن ወደ አላህ በአላህ ስም መጠበቅ ነው። ወደ አላህ ጎራ ማለት والاعتصام والتحصن. واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. بالله يتطبق الله عند مالت بالله يتطبق الله كشيطان يتطبق الله كشيطان الله عند طبقኝ ወደሱ ይሆናል ወደሱ መለሳለሁ عند مالت ነው። يقول مثلا اللهم اعذني يعني طبقኝ አንተ من الشيطان الرجيم كشيطان طبقኝ ማለት ነው። وهي ليست من القرآن بالاجماع እሷ ከቁርአን አይደለችም። አውዝ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ማለት ከቁርአን አይደለችም። ወለፍዙሃ የሷ ለፍዝ ደግሞ አውዝ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ነው። ሁክሙ ምንድነው? አሁን አውዝ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ማለት ሁክሙሃ ምንድነው? ግዴታ ነው? ሱና ነው? ምንድነው? እናያለን። الاستعاذة مطلوبة عند قراءة القرآن ተፈላጊናት። ቁርአን ስንቀራ አውዝ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ማለት ተፈላጊናት። وهي عند جمهور أهل العلماء مندوبة عند ابتداء القرآن مندوبنات عندي واجبات للجم على النو قرآن سنجمر مندوبنات. وحملوا الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ይህንን አያ ደሊል አድርጎ ማለት ነው። فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ቁርአንን ስትቀራ بالله تطبق الله بل من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما بنتو راسو ኃጢአተኛ አንሆንም ማለት ነው። አውዝ بالله من الشيطان الرجيم بنتو راسو يعني ማዚያ የለብንም። وهي عند بعض العلماء واجبة አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ዋጅብ ነው ይላሉ። عند ابتداء قراءة القرآن مقرات سنفلق قرآن مقرات سنجمر واجب ነው የሚሉ አሉ። وحملوا الأمر في الآية السابقة على الوجوب ይሄንን አያ ደሊል አድርጎ ማለት ነው። فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ሱረተ النحل 98ኛ አያው ላይ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم የሚለውን አያ ደሊል አድርጎ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለማዎች አሉ።
ወታሪኩሃ القارئ يعد آثما እንደዚህ የሚሉት ሰዎች ዑለማዎች ጋር የተወሰው ኃጢአተኛ ነው ማሲያ አለበት የሚላሉ وللاستعاذة عند بدء القراءة حالتان الاستعاذة ደግሞ ቁርአን ሲጀምር ሁለት አይነት ህግ አላት هما الجهر والإخفاء ግልጽ ማድረግና ደብቆ በውስጥ ማቅራት أما الجهر بها فيستحب عند بدء القراءة في موضعين እሷን ግልጽ ያድርገው ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለመቅራት فيستحب ይወደዳል ወይም ደግሞ ይፈለጋል عند بدء القراءة ቁርአን መቅራት ስንጀምር في موضعين ሁለት ቦታ ላይ ማለት ነው إذا كان القارئ አንደኛ إذا كان القارئ የሚቀራ ሰው ከሆነ يقرأ جهرا ከፍ አድርጎ ድምጹን ከፍ አድርጎ የሚቀራ ከሆነ وكان هناك أزا من يستمع لقراءته إذا كسو أتقب دمو يسون قراءة የሚያዳምጥ ሰው ካለ ከፍ አድርጎ መቅራት ይተበቅበታል ወይም ደግሞ ይወደዳል ነው ማለት ነው አዑዙ ቢላሂ ሸይጣን ረጂም ማለት ነው ሁለተኛ إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن إذا كان القارئ የሚቀራ ሰው ከሆነ وسط جماعة مهكل يقرؤون القرآن يمكروا جماعة مهكل هنا وكان هو المبتدئ السجماري كهنا قرآن النصوم مجمرة يمجمر كهنا بندزي ولد بوتالاي النزي ولد بوتالاي كفى درجو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ملون لفظ كفى درجو مقرات يجعل يوددال ومدمو تفلاكي نو مالا نوعيش وأما إخفاؤها الصن ولد أينت نو هيجنا يالات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يملو ولد أينت هيجالو بلنال يجلس ما درجنا ما دبقنا بلنال وأما إخفاؤها سندبك أو دمو بوسطاتشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوسطاتشن دمساتشن كفسان نادرجو كقران دوكمو فيستحب في المواضيع التالية يوددال የሚቀጥለው የሚመጡት ከታች የተዘረዘሩት ቦታ ላይ ይወደዳል ምንድነው የሚወደደው አንደኛ إذا كان القارئ يقرأ سرا በውስጡ ዝም ብሎ የሚቀራ ከሆነ ሁለተኛ إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته ማንም ሰው አጠገቡ ከሌለ ከፍ አድርጎ የሚቀራ ከሆነ በውስጡ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ማለት አድርጎ መቅራት ይወደዳል ሶስተኛ إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة የሚቀራ ከሆነ ይሄ የሚቀራው ሰውዬ ወይም ደግሞ ሴትም ትሁን ወንድ የሚቀሩ ሰዎች ማለት ነው ግን በጀማዓ ቁጭ ብሎ እየቀሩ ግን እሱ ጀማሪ ካልሆነ ድምጹን ከፍ ሳያደርግ መቅራት ይችላል ማለት ነው ኢንሻአላህ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ነገ ደግሞ ኢንሻአላህ ስለ በስመላም ይቀጥለን እንማራለን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።